Ассаламу алейкум, урметли телесерджилер. Адет уздре бұл вақытта Милли телеканалында хаберлер автоинформацион программасы эфирге шығар. Студияда мен Фадиме Сейтмамут çalışам. Бұл аптаның ең мұйым ве хатырлайыжы хаберлері ақында біздің yayınımızda tekrar көре білесіңіз. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов Таврида yolының 2-ші ве 3-ші бөлігінің құружылығыны шахсен озы тешкерді. Қошкелді қасабасында балабан бала мейданчығы açılды. Қырым татар халқының бүлбүлі кебі белі олған эфсаневи ерджи Эдие Топчының 100 елығы қайдетілді. Белі бестекер Қырым татар эстрадасының темелжісі ве ерджісі Февзи Алиев 85 еліні қайдетті. Бұл ведегер вақаларны біздің yayınımızda сейір етіңіз. Бұл hafta Сергей Аксенов Таврида трассасында құручылықның 2-ші ве 3-ші басамақларыны тешкерді. 85 километрлік yol қысмында енді асфальтның сонки қатты төшелді. Шымды сызықлар чызыла 5 терек көйіндегі көпір есе енді толысынен екенленді. Объектінің умуми азырлығы 65%-ны тешкіл еті. Мевзаны Мухаммед Зикирияев девам еті. Сергей Аксенов журналистлерден бирабер Таврида трассасында құручылықның 2-ші ве 3-ші басамақларына тешкере. Снимем стакан, коллеги, сейчас. Yolsızlıkta Юрген Маштанын торпедасы үстінде бір бардақ сувнен Аксенов дүмен башында отыра ве машинанын сүрятыны 60 километрге же арттыра. Коллеги, скорость допустимая 60 км в час. Yoldan Cumhuriyet yolbaşçısı memnun oldu. Ни одна капля воды просто не разлилась. Мы ехали 100 км в час по этой дороге. Дорога была закрыта движением, поэтому нарушали скоростной режим. То есть, но в данном случае, вот и посмотрите, ни одной капли воды на панели приборов нет. Yolbaşçı tarafından ВАТ şirketine hiçbir hayt ve idea olmadı. Подрядчик идет практически всегда впереди графика. Компания ВАТ репутацию свою подтвердила. Я же говорил уже, я был в Калининграде. Вот сейчас на последнем госсовете меня впечатлила там дорога от аэропорта, то есть кольцевая дорога вокруг города Калининграда. Вот вижу сегодня, то есть вижу, что такие же дороги начали появляться в Крыму, 3-й слой положен. Таврида трассасының 190 километрлік бірінші қысымыны тап кечкен сененің декабрь айында әмелге кечірген еділер. Керічтен Ахмет Жеткеже оңайтылы кечув қырымлы автомобилистлерге Коран әлі ве береговое көйі янындаки тығынықларына айланып кечмеге имкан берді. Таких дорог еще не строили на территории Республики Крым. Это дороги современного требования, которые строятся в Европе на территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Крым. Бүгінгі күнде Таврида трассасы 81%-ға азыр. Бірінші невбетінің 2-ші ве 3-ші қысымларында yol үстіндегі ишаретлеріні термопластик боянен сызалар. Компания, как исполнитель, генеральный подрядчик строительства трассы Таврида определен правительством Российской Федерации. Определен, потому что мы компания с 25-летним опытом, которая выполнила уже колоссальный объем по всей России. И мы известны как надежные исполнители любых поставленных задач. Бештерек көйі районында есе көпір хуралар. Бұл Таврида трассасының 4-ші қысымында сонки суни иншаттар. 50-ге яқын адам уст кечітіні арматуранен қавилештіре. Объектіні кәбен 20-ші сенесі тапшырмаға планлаштыралар. Начиналось, наверное, с дома. Начинали делать дом. Потом начали побольше объекты, и зашла фирма в Крым, начали заниматься такими большими объектами, грандиозными такими. И тоже получаем опыт большой, как бы официальная такая работа. Нигде у нас в Крыму такой, можно сказать, нету. Бұтынле Таврида yolының құрылжылығына дәвлет бюджеттен 37 миллиард рубль айырылды. Енді келечек yılının sonunda трасса әрекет толу шекілде açılacak. Мухаммед Зикирияев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Бош тұрған ерде яңы бала шерчігі пейда oldu. Қошкелді қасабасында балалар мейданчығы açılды. Ойын комплексіні бір ай içinde құрдылар. Açılу тедбірінде біздің телевизион тақымымызды болынды. Черепашка, идем за шариками, есть еще шарики. En sevimli multfilmlerinin kahramanları hepsi bağlar ve tedbir misafirleri için oyun şeklinde ekskursiya geçirirler. Hoşgeldi kasabasında yanı bağlar meydançığı açıldı. Animatörler neglince sabun topları şovsu, yer oyunlar ve bakşışlar boleti teşkilatçılar mikrorayonun küçük sakinlerini kuvandıralar. Это те, кому 1, 2, 3, 4.
Мейданда зейманеви ойын донатмалары ерлештірілген, территорияның чевре чаты қораланған ве ярықланған. Оның açılуыны ерлі сакинлер йыллар жебекледілер. Объект ise бір ай içinde құрылды. Дети довольны, площадка очень хорошая. Для развития детей будет очень прекрасно. Хоть дети будут не болтаться теперь по улицам, а будут наслаждаться такой площадке. Мында küçükler için renkli salıncaklar ve karuseller бар. Büyükler için ise trenajörler, futbol ve basketbol meydanları ayrıldı. En yaxşısı ballarga Leyxanın teşebbüsçisi Bolye şeharının iş tuta. Laqayt olmagan Ruşen Ablakimov bu mikrorayonda doğdu ve yaşay. Onun balları komşu balları gibi evinin azbarında oyna ve sokaklarda çapkalap yürüyediler. Endi olarının yanına eğlenceleri var. Вот здесь вот была земля ничейная. Вот мы ее облагородили. Я очень рад, что этот проект свершился. Сегодня мы его открыли. Пусть в будущем все дети, которые проживают в этом районе, играют, пользуются. И это приносит очень большое удовольствие, когда дети наши достойно растут. Балалар bu bizim keleceğimiz, olar bizim gururumuz dey Devlet Duma Bembusu Ruslan Balbek. Parlamentaride Leyxanın umurga keçirilmesine kol tuttu. İşana ki Bolye pervasız kalmagan insanların içine herkes kol tutar. Рассчитываю, что данный пример будет действительно тиражироваться во многих районах и городах. Очень благодарен нашим предпринимателям, жителей Каменки, Рушенбе и тем, кто действительно также протянул руку для того, чтобы сегодня сделать такой подарок для наших деток. Это действительно большая радость. Уверен, что для них это большой савап. Пусть множатся хорошие поступки. Yana balalar meydanчığı dostluk ve kodeşler adı sokaklar arasında yerleşti. Здесь в массиве Хошкельды очень много проживает детей, которые нуждаются они, им выйти некуда. Для детских площадок фактически место отсутствует. Вот, единственное место есть, где можно было поставить эту детскую площадку. Вот именно здесь, где мы стоим. Teşkilatçılar bu noktada toxtamayacaklar. Tuğan mikrorayonun abadanlaştırıbı hep devam edecek. Naciye Isayeva, Ramazan Alivapov, Millet için. Kırım'da da bir yanı cami peyda olacak. İslam Terek rayonunun Barak koyunda dini inşaat faal surette tıklenili cami tamam koyunun merkezinde yerleşip, ozine 200 müminini sığdıracak. Bu işler nasıl alıp barılğanı hakkında Sultaniye Sitakayeva paylaşmağa hazır. Саба эрте жаминын территориясында иш кайнай. Куручулар энди деварларны көтердилер. Шымды дамны япмак үчүн читаларны какалар. Жамины ерлі сәкенлер 4 ай эвелси құрып башладылар. О вақыт темел қойылған еді. 2 аптадан сон қапы ве пенжерелеріні ерлештірежеклер, сонра ичкі ішлерге кечежеклер. Бір ел эвелси Барақ койының сәкенлері топрақ дамартасыны ресмилештіріп оламайдылар. Ярдым сұрап, олар Devlet Duma Bembusu Ruslan Balbekке мураджат еттілер. Энди эпысы весекалар низамға кетірілді ве территория муфтият балансына кечірілді. İnşallah bizlerde sponsorlarımız var. Muftiyat yardım yaptı, Allah'a şükür. Ruslan Balbek yardım yaptı çünkü bizde Tikaram'da anlaşma oldu. Яны dini merkez yerli musulmanlarının umumi maksadı sayılar. Şu sebepten kuruculukta her bir adam faal surette iştirak ete, kolundan gelgeni kadar yardım ete. Давно ждали, что мы будем это строить. Поначалу мы обнесли забор, и инструменты, все рабочие инструменты лежали у нас на открытом месте. Мы организовали дежурство. Каждый день один человек из села дежурит. Ну и вот в этом дежурстве тоже джемат дружнеет. Лейха боюнча мында бір комплекс абаданлаштырылacak. Bu caminin esas binası abdesthane ve iftarlar geçirmek için yer. Hem de episi kommunikatsiyalar hatta sıcak tabanlar olacak. Sağ olsun bu yapan kurucular, bu camiyi başlayanlar, bunu başlayıp netin sponsorlar sağ olsunlar. Cami evet millet tatarlık olan yerde, любой halk olan yerde cami o yaxşı, halka güzel oluyor. Başka bir cemaati korçalay. Gelecekte camiye 200'den ziyade mumin sığacak. Birinci namazını bu kışta kılmağa niyet eteler. Yakın vakitte İslam Terek'te de dini inşaat kuruculuğu başlanacak. Toprak damartası endi ayrıldı. Sultaniye Sitakayeva, Ervin Emiraliyev, Millet için.
Крым троллейбус ширкеті оз 60 елігіні қайдетті. Бірінші троллейбус Қырым елларына күзде 1959 сенесі шыққан еді. Бұл еллар девамында нақлиет яқын 6 миллиард елжыны ташыды. Жумхуриетіміздегі троллейбуслар паркының тарихы ақында Нәжие Исаева тариф еті. Это вечные двигатели. Они работали с 1972 по 2018 год. Вот это наши токаря сделали. Бірінші компостерлер, чешет беретлер, уникаль фоторесімлер ве шер нақлетні макетлерін музейінің уч залында троллейбусының аятындаги эпсы басамақлар тақдим етілген. Мы первыми в Советском Союзе перешли на бескассовое обслуживание в троллейбусах. Әрше 1959 сенесі башланды. О вақытлары Ақмешітте Марина Демир yol вокзалы адлы бірінші троллейбус елі құрылған еді. 60 ел девамында Қырым троллейбуслары 6 миллиардқа яқын елжыны ташыды. Это маленький уголочек, посвященный нашим зайцам, любимым-нелюбимым, скажем так. Люди, которые любят бесплатно проехаться в нашем общественном транспорте. То есть они заходят к контролеру, они показывают ему какую-нибудь красненькую книжечку, там просто закрытую с гербом, как бы все как положено. А когда открывается, находится там и союз халявщиков, там, и союз студентов каких-то непонятных там. Но такие более безобидные. Это более безобидно. Да их просто их штрафовали за безвредный проезд, отбирали как бы удостоверение, ну и как бы так. Ну и еще были люди, которые поделали, конечно, там сержант милиции, там, пенсионные, такие должностные, да. За это в Советском Союзе был штраф 800 рублей. Озының юбилейінде Крым троллейбус әдәресіне ғұрурланмаға ер бар. Еллар девамында Мойсесенің ирешмелері чоқ. Мисал үшін яны соқақлар ве еллар құрыжылығы. 1959 года вот на месте вот этого моста, Феодосийский мост, так называемый, за кинотеатром Симферополь, было 3. Деревянный, металлический, асфальтированный. Деревянный для пешеходов, металлический для трамваев, асфальтированный для автобусов, автомобилей. Когда запускали троллейбус, эти мосты снесли, установили вот этот мост каменный. Раз. Второе. Для того, чтобы мог ходить троллейбус, Крым троллейбус сделал, в общем-то, 2 улицы. Вот. Троллейбус қатамасы үшін Перекопская ве институтская соқақлары құрылды. Шымды бұл Гагарина соқаға ве Вернадский адына жадде. До 1959 года этой улицы не было. Здесь были сады сельхозинститута. Прорубили сады до Московской трассы. Улица называлась Перекопская. Потом после полета Юрия Алексеевича она получила имя Гагарина. Пустили троллейбус в 1959 году по ней. И вторую улицу, нынче она называется проспект Вернадского, тогда называлась Институтская. Улица была, проезда по ней не было. Она была тупиком, все движение шло по Беспалова. Вот для того, чтобы мог идти троллейбус, ее пробили тупик, немножко расширили, заасфальтировали, пустили троллейбус. Вот 2 улицы и мост. Bundan da gayrı Крым троллейбус штангаларда тоқ қабыл еткен электрик ағының башыны мүкемелештірді. Эвелкісінен құланылғанда қиыныклар пейда олайды. Вот эта деревяшка, это не мы вставили, это изоляция чешская. Во-первых, она полностью цельная. В 1963 году 2 наших рационализатора Байда и Пекелес сделали вот такую головку токоприемника, откидную, она откидывается вот так вот, и нормальная изоляция. Чехи, когда увидели, значит, стали поставлять только такие, стали делать. Мало того, эти головки по всему Советскому Союзу распространились от нас. И чехи, поставляя троллейбусы в 27 стран мира, везде было потом написано в сопроводительных документах «Головка токоприемника Симферопольская». Bizim mutixassislarımız yerinden koçmege mexanizmini hareketke getirdiler ve izolyatsiya materiallarını da değiştirdiler. Вот так вот она. Раз. Вот сюда вставляется уголек. Вот видите, уголь здесь. И к штанге. Во-первых, удобнее работать, когда на штанга сходит. И меньше вылетает, да? Да. И нету уже опасности для идущего транспорта. Вот же изоляция. А у них деревяшка изоляция была. Айпетридеке Арқан yolu da Крым троллейбус хадимлері құрды. 13 января 2004 года эти функции возложены на наше предприятие. И 30 декабря 2007 года комиссия приняла полностью рабочую железную канатную дорогу, с которой не справились очень многие специалисты очень многих компаний, скажем так. И именно Крым троллейбус ее закончил и ввел в полную эксплуатацию, которая работает по сей день. Шейр ара қатнаған трасса САС туристик маршруты олды. Оны қысқа мудет ішінде құрдылары. Алуштаға же олған қысым 11 айда доғыртылды. Шымды троллейбус паркында 200-ден зияде машина бар. Күнде маршруткаларға 150 троллейбус шыққа. Троллейбусы новые, это даже еще не самые новые. Потому что раньше мы ехали, все трещало, все скрипело и холодно. А сейчас и тепло даже, когда холодно.
Конечно, налицо изменения, это понятно. Ахмежет Сакина Любовь Вискова Муйсенам Буйык шахта эркез бульмекерек деп айта. Надо пожелать троллейбусному парку, чтобы реклама лучше у них была, чтобы о своих хороших работниках больше говорили, чтобы все знали. Соңғы еллары Муйсесе денішті көчіріджі теркеблер янылаштырылды. Бір ел еверсе электрон yol весиқалары ве контактсыз төрлеп көрсетілді. Шымды шер жеварларында қатнаған маршруткалар да актив шеклінде ерлерілей. Бұл елнің соңына да 97 яны троллейбус сатын алмасы планлаштырыла. Надея Саева, Эльдар Заитов, Милет үшін. Ишлерінің екінленуі яқын. Қырымда ноябрь айының соңында яңыланған Ахмезжит Джанатай yolunda keçmеге мүмкін олajaq. Тамир ишлері хавсыз ве кейфиетлі араба yolları. Адлы милли лейха бойынша алып барыла. Біздің телевизион тақымыз яңы yolдан keçті ве бежерілген ишлерінің кейфиетіні тешкірді. Бұл ақта Султания Ситакаеваның репортажында. Ахмезжит Джанатай yolunda алып барылған ишлер 2 айдан берлі тоқтамай құручылар енді асфальтның үст қатыны түшәділер. Шымды сонке басамаққа кечілді. Бұл тоқтав ерлерінің азырланмасы қалдырымлар ве әніш yollarının тамир етілмесі. Сейчас подготавливаем съезды к укладке асфальта. Подготавливаем основания. Объект лейха бойынша келечек сене сентябрь айында тапшырылмақ керек, амма ишлер графиктен огде алып барыла. Старались максимально выполнить все работы, благоприятные погодные условия, пока солнце светит, пока тепло на улице. Все требования соблюдены согласно ГОСТам. Лаборатория ведет контроль качества, отбирается керны, проверяется уплотнение, водоосвещение данного асфальтобетона. Yolun құрыжылығы хавсыз ве кейфиетлі араба yolları адлы милли лейха бойынша алып барыла. Бұл мақсатларға 120 миллиондан зияде рублей айрылды. Это очень важное направление. В период туристического сезона даже по этой дороге перепускалось движение, чтобы избежать пробки на въезд в Симферополь со стороны Тавриды. Эта дорога очень востребована, поэтому мы рады, что закончили ее. Қырымда милли лейха бойынша бір ел давамында 100 километрге яқын yol тамир етілежек. Шымды ішлер 4 объекті алып барыла. Бұқара Аджи Мамашай көйлері, Ахмедшит қасабасы Весақ шәрі. Ахмеджит Джанатай yolunu есе ноябрь айында толысынен тапшырмаға планлаштыралар. Султания Ситакаева, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Қырым татар халқының бүлбүлі Совет Кармені бұ эфсаневи ерже эдие топчи ақында айтылған сөзлер. Бұ афтада о 100 елығыны қайд етер еді. Өзбекстанда нам қазанған артист ағық қасталығындан сон фани дүнияны терк етті. Ләкин о сонки күнінеже санада яшады. Эдие топчының қатырасыны Исмаил Гаспринский адына кетапханесінде аңдылар. Хадимлер Юрек ерджісі адлы музыкалы театраль эскизлер азырладылар. Халқ ерджісінің ижади yolu ақында мұғыберіміз Айшы Шулакова девам етежек. Açmadı gören pencereni esmesin yeller. Крым Индисликви педагогика университетінің студенті Айша Рамазанова Ачмада ярем пенжерені адлы ерні ижра еті. Эфсаневи ерчімісі де топчының ю сыйлығына бағышланған тәдбір тамам бөйле башлана. Гаспринский адына Крым татар китапханесінің хадимлері Юрек ерчісі адлы музыкаль театраль эскизлеріні азырладылар. Бұл Өзбекистанда нам қазанған артист Эдие топчының репертуарындан алынған ер. Халқ арасында оны Крым татар бүлбүлі Совет Кармені деп адлайдылер. Очоғы сымилей аваларны сақлады ве ғайырдан жаландырды. Халқымыздың тарихы бұл татлы сеслы ержінің омур ве ижат yolunda аксетілген. Эдие топчы өзіні аятыны, өзіні бүтін яшайышыны япқан ижадыны беті өзінің sevimli халқына бағышлады. Эдие топчы 1919 сенесі Бақчасарайда дүнияға келді. Музыка вегерінен балалықтан мерақланы башлады. 16 яшында олғанда Оқырым радио Девлет комитетінің солисті олды. Sonra Ахмеджит музыкалы оқув юртының вокал бөлігінде тәсіл алып башлады. Ама женг ве sonra сүргінлік себебінден оқуыны бітіріп оламады. Өмір арқадашыны фашистлер өлдірділер, ағалары есе жебеден қайтмады. Бұл қиынлықлар ақында оның татасы Сиария Хашимова Эдие топчы хатырлавлар адлы китабында язды. Женг вақтында оның өмір арқадашы
O vaqtda belli jurnalist olgan Osman Batırov подполье hareketinde iştirak etgeni için Gestapocular tarafından vahşice öldürülgeni hakkında da yazılar. Yaşayışının meşakkatları Ediye Topçu'nu kırıp olamadı. Gurbetlikte O Haytarma adlı Kırım Tatar ansamblinin artisti oldu. Muhlisler onu Kırım Tatar Bulbuli dep adladılar. Sonra ise ona Özbekistan'da nam kazangan artist unvanı verildi. İstidatlı yerçinin omur çırağı 48 yaşında söndü. Uzun ve ağır hastalık neticesinde Ediye Topçu vefat etti. O sonki konu nece sanada bulundu. Bir apaydı. Herkesin münasebette olan medeniyetleri. Herkesge onu mümkünleri anda koyma numune olup evecek o ve Topçu. Başka yok edi. Ondan tilini bilgen. Muzgamızın tем более bakşsavayda doğup osken eksidi. Hatıra mirasimde Ediye Topçu'nun soysopları da var idi. Onların biri belli yerci hakkında hatırlavlarını paylaştılar. Rahmetli bitam sağolganda Zeynep bitam. Ayttım ağa, kızın olsa, poliçarem olsa, adsın. Mülkün olsa koyarsın dedim. Ben dedim yaxşı. Buna kısmet oldu, kızım oldu. Adısını Ediye koyduk işte. O yırlanmay, oynay. Ediye Ablayeva Kırım'da nam kazangan artist 11 yaşlı bala ekende Ediye Topçu bu kız mutlaka yerci olacağını anladı. Она будет петь, она придет вместо меня и будет петь на нашей сцене для нашего народа. Мне так это запомнилось, именно вот этот день запомнила я, да, и что она после этого времени незадолго умерла, это было вообще мне такое, я думала, как она сказала, я так и сделала. Ediye Topçu'nun icadına bağışlangan sergi da bir ay devamında çalışacak. Mında kitaphanenin fonlarından kitaplar ve vesikalar, belli yercinin tuğanları saklagan ailevi fonlardan resimler taqdim etildi. Ekspozisyonu ziyaret etmek ve halk artisti hakkında malumat almak için Gasprinski adına kitaphanemizge buyurunuz. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet için. Noyabrның 12-sinde Yarımada'nın sakinleri Kırım Tatar yazısı ve medeniyeti gününü kayıt edecekler. Şimdi büyük konsertke hazırlık kete. Tedbir Kırım Tatar Teatrının binasında saat 5'te ötkerilecek. Andan Cumhuriyetimizin belli icracıları ve oyun kolektivleri çıkışta bulunacaklar. Sergi açılığı da planlaştırılan en istidatlı ustalar öz işlerini taqdim edecekler. Dom Drujby Narodov adlı teşkilat yaş istidat sahipleri adlı leyhanı taqdim edecek. Belli bestekar, yerce ve Kırım Tatar estradasının temel koyucusu Fevzi Aliyev o 85 yıllığını kaydetti. Юбилярның icadi yolu hakkındaki mevzunu muhbirimiz Safiye Şukurova devam etti. Mende biz oynayıp. Fevzi Ağa Aliyev'nin keyfi daim güzel. Onun ayrı bir konuşu tarzı, duygulu hareketleri var. Daimi tanıtkan özelliğini ise bu onun şlapasıdır. Ve elbette halk muzikamızga olgan sonsuz sınırsız sevgi. Onun sesi bugüne kadar bar kuçnen yangıray ve özüne celp etti. 85 yaşında bizim halkta kimse yırlamadı. Kimse. Evecep o vakit yaşında 65 yaşında. Fevzi Bilalov 70. Topçu 47. Bunu bundan ettim. Bu 85 yaşına kelgen adam sanaga çıkıp yıllagan menim. Mana bundan sonra da bekim daha yırladım. No, o belli değil. O gösterecek vakit, hayat. Nasıl olacağım? Belli bestekar 1934 senesi noyabr'ın 3'ünde Ahmedjit'te dünyaya geldi. Muzikanın birinci görüşü Fevzi Ağa aytkanı gibi tesadüfen oldu. 6. sınıfta okuğanda o garmon sesini eşitti. O vakittan beri muzika onun yaşayışına mana verdi. Babama ayttım, bu garmon isteyim alma deyip, o dedi yok, ana tebriklerin tübün kazandı, ana o senin garmonun olur. Adam dedi, öyle aytma dedi, bekim o çalgıcı olur. Yani ondan ettirip, babam yardım etmedi ama özüm para toplap aldım bir xlonka, garmoşka. Fevzi Ağa yarım yıl devamında notalarını ve garmon çalmağa öğrendi. Televizyonda akordiyonistler çalar, balinistler, fortepiano, yıllarla konservatoriyanın studentleri, hocaları, profesörleri ve ilahı. Ananda bakaydım nasıl bu akordiyonu tutar, nasıl çalar,
Kaysı parmaklarının ne yapar? İnvalidlerden de, tilençilerden de ayakları yok, bir kolu yok, bir garbondan çalar. Bunda çeki bir kız ya da bir kadın. Ana, mehrin çeki. Ama o çalamında, iyi yıllar. Ana ondan sonralarında gördüm ben. O da benim hocam oldu. Fevzi Aliyev Stavropolya muzika lauhu yurtunu ala derecede bitirdi. Birinci yerini 26 yaşında yazdı. Son muzikanın profesyonel şekilde uğraşıp başladı. Bugün onun hazinesinde 450 muzika eseri var. Şimdi bir türkü üstünde çalışasınız? Şimdi çalışan bir instrumentalный valsdayım bir şey. İsteyim, чтобы orijinal olsun deyip, çünkü kıdıram. Kaysı seslerini koyayım anda, nasıl intonatsiyalar koyayım anda. Bu muzika yazmak, bu intonatsiyaмен bağlı şey. O alışkan adamga o normal, alışmagan adamga bek güç. Fevzi Aliyev özünün en baş erişmelerinden biri dep kitaplarının müellif, antologiya Krımski Narodный Muzika serlevalı kitabına ayrı diqqat ayıra. Anda Orta Asiyada Fevzi Aliyev toplagan 1000'ge yakın halk yeri ve 100 şahsi eseri kersetildi. Çelebi cihan, biz seni hiç unutmadık. Jintıq muzikalı mekteplerde ve Aliyev okuv yurtlarında keniş surette işletili. Fevzi Aliyev'nin balaları ve torunları da baba ve hart babasının icadi izlerinin adımlaylar. Bu arada halk yeri. Sen gelirsin yıllamam, çalmağım benim yerime. Kırımga avdet olunğan son 90-cı seneler Aliyevler xorantası çalgı alet muzikal ansamblını teşkil ettiler. Onu destan dep adladılar. Endi 30 yıldan beri olar beraberlikte halk ve zemanevi Kırım Tatar muzikasını icra ettiler. Babamga en birinci, elbette bu yaşka kelgen son, en birinci qavi sağlık isteyim. Dam çokça mına bilen yaşap bu dünyada çokça yırlar yazıp, çünkü degende oğa Allah'dan berilgen bu şey. Özünün 85 yaşında bestekar erişilgen noktasında toxtamağa istemi. Gelecekte de halkımızını öz icadının kuvandırmağa söz berem. Menimcesine, men muzikantım, men kompozitorum, men yırcım ve ilahlı gerek son nefesini yiyecek çalışmağa. Yalnız bu benim isteğim, bu benim arzum, bu benim bitireceğimiz bu dünyada yaşayan devrimizde. Fevzi Aliyev Türk ve oyun haytarma ansamblinin beraber çalıştı. Saygılı, hürmetli Fevzi ağa. Ansambl Haytarma sizni can yürekten doğan gününüz hayırlayım. Sizge uzak ömür, baxt, saadet ve şanslı olunuz bu dünyada. Fevzi Aliyev'nin eserlerinde milli tüz körene bu Kırım Tatarlarının urf adetleri ve mirasının sıkı bağlıdır. Örnek bir getireyim. Fevzi ağanın yapkan işleri bek çok. Şu bastırılgan antologiya kitabı olsun, başka diğer ezelden, yani Taşkent'te yaşaganda onun gram plastinkalar çıkaydı. O vakit o plastinkalar Kırım Tatar evine kirseniz herkeste var idi ve herkes onu güzel saklaydı. Velik ve kibik eşteydik. Biz de onların sırasındaydık. Elbette bugün ne aytayım Fevzi ağama? Qavi sağlık ona, uzun ömür da çok halkımızın kuvandırsın. Yani. Bu insan Kırım Tatar halkının medeniyetini büyük iste koşanlarından biridir. Fevzi Aliyev halkara yarışlarının laureatı, Kırım'da nam kazangan sanat erbabı, bestekar ve Ukrayna'da nam kazangan sanat hadimi sayıla. Saygılı ve hürmetli Fevzi ağa. Sizni can yürekten sizin 85 yılını hayırlayım. Allah Teala sizge da çok hizmet etsin. Bizni Kırım Tatar milli medeniyetimizge hizmet etmege. Allah Teala çok sizge takat, güç versin, sağlık versin. İnşallah 90 yılınızını, 95 yılınızını
ve 100 yılınızı beraber kutlarımız, beraber karşılarımız. Hayırlı yaşlar Fevzi ağa. Хайырлавларға Милет телеканалының хадимлері де қошылам. Біз Февзи ағамызға сағлық, илхам ве дачоқ яны музыкаль әсерлер яратмаға тілейміз. София Шукурова, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Бу аятсевер ве илхам толы нұқтада яйнымыз екінші мен сізге ратлық күндеріңізні қоранта азаларыңыз мен самими мұйытты кечірмеге тілейм. Эфирде көрішмек үзіре сағлық ен қалыңыз.